whakala whala ia te ke mga hoa whiawhi nei, hane he tūru do wala tala tutupu ke lata ia mai a whiawhi. Ka mata aki, ko hoko tua ia tau tūru ke he mawhenga hala fōu, he talahau mai he hukui, tu he kupulahi he whakatuwhono ko Kayleen Tasmania. Koe mga hone ko mautari atu e tau tangata he motu ke haha uafuru mawhitu ia uni. Ka kamata e tau whakaholoanga nā kai no nofo quarantine free travel. Ko moa whoki e tau huki e tau whānau whāta he maam hea hone. Hane ia e stapawihi mo tau wala tala ia. Tu mauni e whakatuwhono ke whakamawhana ke tau tangata he motu, ke mui tuang ke tau whakatokaanga kua hātaki ki ai, tali mai he tupu ngā ngāo nei ke laulangi he ua tau e kwa mole. Pihia he talahau mai, he ulu whakatonu lahi, he patanga te whainga hoa mai tau tangata, ko ia whoki, ko he hukui, to he kupulahi whakatuwhana mga honei, ko Kayleen Tasmania, ke whakaholoanga News of the Week, he leo taongo Niue, he hawhlei le whai tau kwa mole. Ko e laule tau tura e mua nei, ke o whakahanga ki he aho ua fitu ia uni, tō maha whangi, nā kai mai ki, nā kai no nofu pui pui e tō tangata ki lalo hiwha tō mata whakatu whānu tau tōru ni whātau si tunga mai he hala. Ko mai ni ki hai tō tangata ki he motu si o watu o viko ni ki halo tōru tō whakewanga, puke tō whiawhianga, tunga ni whamahani ki ei tō hoko mai ngangau ni ki tō tōla a motu puke lalo laing. Ko hoko mai tō tō ke mawhanga hala fōua nei. Ko hiki lahi tei e tuanga he ngangau nei ki he lalo laing he tō tōru. Ko nofu tuai tei, si koe lauri na tōtō ai mō nei, ke o watu ki mua, liu e ha tōtōru o tau mamui, whakapisinisi, whakatu whāno, whakamanga whaa, ke liu whirewea mo ha tōtōru o tau matakai nanga, tuku whenonga mai mo tōtōru whoki ni ka o watu ki tau matu ke. Ka ko li liu o tōtōru ki he tau puhala pihia, koe mana e mō nei, koe tonu hia mo e whalanaki na tōtōru, e taha ke taha. Ei whai, koa osi tei tonga hua he whakatu whanu, he tausi ke pui pui he tōla motu, mga honei ko he hā i he tangata takitaha, he tō tangata takitaha e tonu hia mai malolo, ke le veke mo tō tōru mai he ngangau nei. Mui toa ki a tau tōru a tau poe ki anga mai e hala, mo e whakatu whanu, mo e whahe malolo sieno, mo e kau whalataha na tau tōru ki pui pui he tau tōla tau motu, a tau mga whaa mo e pia whoki mai motu tau tōru. Ko lau tōle do pāsese toko whangu fulmaono ni o mai ki he motu hangu fua he whahi tapu kamale, kua whakātā mai e lau tōlu ki whāwhui neawhi he mawhala i tau sivianga ki aho fitu aki. Tō liu whai fufuta pāsese fuki kau mai ki he motu he whakalele he hangu fua he whahi tapu kahau. Koe māme hao nei, ko mātu taki e tau whakaholoanga huki pui pui he whahi malolo seno, ko mauai e tau huki ke tolu aki he tau fuata he motu hangu fulmaono e tau ke hangu fulmawalu tau mui, koe huki booster a ia. Mai ke whoki e tau tangata he motu ke o watu ke maua e tau huki pui pui flu ke whahe malolo seno he tau mga honei. Ke māme hea hui ne awhi, mai ke e takitaki he whahenga hua Utilities Clinton Chapman, moe komisina toko lunga hani silani ko Helen Turner, ke hawhangi e taha koloa whakamea vai whakamua ko UV Water Treatment System, ko whakamau ai ke he whale tolo he manga ko tamakautonga. Kua lewa ni e vai he motu, kua nakai mitaki ke inu ha koe tau moko, kua kisia mai he tau sivianga, vai he whahinga hua Utilities, mai he taulu he tau nei. Kai ke māma he aho niawhi, kua whakailoa mai he takitaki he Utilities, Clinton Chapman e whakaholoanga kua whakamau ki ai, e tau koloa whakamea vai ke tau maanga. Koe UV filter e ne tuku he maanga e tamangatonga he community hall. Tō tuku whuke he whahiwai, Department of Utilities tau maanga taki toko taha. Hangfuru maa whae unit pe he ka tuku. So ka unit e ka whiratai wai, si treat he UV lamp e muia. Whānu ki chene he tau community center, mai tuku whuke tau tepe ke o mai whake e tau rupo ke inu. Lahi hāna whakaue ke he taulango matai me tau whakatupe he komisina toko lunga hani silani, ke lata mai tau koloa nei. Whakatūtāla whoki a BCN News me taha he tau matakai nanga, he matakau takitaki maanga ha tamakautonga la vea puheke, ke whakakisi hana tau manatu ke he koloa kua whakamau ke he maanga. Munui nei maanga ko tamakautonga, aika maanga ni ko tamakautonga, pia ni ke whauru ne ko tata mai, tonga wasere mo vaia, kua tata toi e au vai, ke lata mehalo tōra tau kaina, kua naka i
more no te maloro ha tonga he mauni ko hake te tau he loro pinisini si more no me ha he te maloro hifia lufika wa tata te he mauni si mnuina e manga te magotonga. Pehe Maya Clinton ki a BCN News ke matakisi atu e tau tangata ke he tau koloa nei ne whakamau ke he tau maanga. Ka kai ole ni he tau tangata he tau maanga ke ua whatapu ke pere mo e tau unit hakamana na kaimita ke muri ne whakaonga ke tamasa ki tau moko he vai. Ka koe whahiwai he Department of Utilities ka ngā hua oloa ki ei ke re wiki e tau masini nei ke lata mo te maanga. Koe taha whakaroanga whoki ne whainga hua ki ei koe kāna he tau tūla whakamea he tau akau ne taka ke tau whahi ne taka tau tūla pia ni ke tau watapoa he whakamea tau watapoa ke liu e vai tau ke tū he tuanga ne whaimhani ki ei ke tātu whakahako ni ke tau kaina ke ei whakaonga tau unity ka kai tuku tau unity ke lata molo tūru ni na kai maralo mtaki ke umai ni ke he tau mtakawi ke whakapuke tau lupo puke tau container ke lata mo e inuang halatu. Ko mai ke matakau he tau whiwhene he motu National Council of Women ke whakamana tu e tū onongo furu e tau Jubilee he halautola matakau ke he awhalaile he whaheta pukamale ke he whale tolu i makini. Tōla he furufuruala e tau whakaholoanga mo e tau mamatu whiwhene ko mana ia halautolu e tau seoseanga ke lata ia me aho. Ka mata e tau whakaholoanga ke he whaulua tau whakamatalanga ne kolongona mai he takitaki he mtakau nongi paumale hane I whaulu halau tōla tau whakamatalaanga ke lata mai aho. Koe aho nei, nā kai koe aho ke o mairi a tau tōlu ke whiawhia. Tā koe aho ke whiawhia, whakise aki, mo e liu ke manamanatu. Ke taunga wauka he a tau tōlu a tau tupuna. Ko whakamaringi ka kawa ai ke lata ia mo tau tōlu. Koe iupeli he whakaui. Koe iupeli he whakaui. Pehe au, monuina e hākua mui. Ka koe monuina whewhi. Monuina, he iloa, whakawhetui mana hua, mo e tau takitaki. Tari mai whakamua, mo lautoro ne tā mata, e Niue Women's Interest Club. Hula mo hemu ki he matowhiwhine, ko whiwhine Niue, ka ko hula mo hemu foki, ha koe matotoro a tau tangata tahani, ni whiaki mai. Ki sia e mo nei, koe mua ato e mui loa he matowhiwhine Niue, ki whakatai atu ke tangatani Niue. Si whakalofa foki ni ha totoro, le veki whakamutaki ha totoro to whaitako oa, mai a totoro to whanau tahani, ke tu mau foki e tupo ala e to matowhiwhine anu iha. Kua whoa ki angi he whakatuwhono e hongo fulu e awhi he tau tālā ke lata mai Iupeli he matakau he tau whiwhine he motu. Le mga fulu ni e tau mamatua whiwhine kua whakakatoa he matakau ke mga honei mai he kamatanga he tau tahe awhi hiwa siau onongo fulu maua he talahau mai he takitaki konongi paumale. Ko liwe tau le kua hangao ke he matakau sipoate he motu niska mafuta mai he whahita puka mole. I loa ai ko tuku atu e tuhi petition ke utakehe e tau takitaki haniska ko tuku atu foki ke he ikipule he sipote. Ko maua foki e PCA Niue tahalanga ke he tuhi ole haniska ke he whakawhilianga lahi ke hātaki ke whahe whakapuloa ke tuku he fōsi e tau tāla ko whakapuloa ai hangau ia ki haniska. Koe whahi tapu kua mole ne maua I he matakau whakapuloa, tahalanga ki he taha tohi ole he tau takitaki he matakau sipote he motu niska ke he whakawhilianga lahi. Kua tohi ole atu alau tolu, puhala atu ke he pelesiteni haniska maru tālangi, ke he whakawhilianga ke utakehe e tau wala tala tutupu, kua whakapuloa he matakau whakapuloa, hangau ia ke he matakau niska. Koe tohi ole nei, tuku atu ke whahi whakawhili he aho lima he mahina ha me. Na kai la whai whiwhilianga e whakawhilianga ke he tohi nei. Pehe hukui takitaki he whahi whakapuloa esta pāwihi, tō whai mangaho ke tali atu ke he tau tohi nei. Ha koe mena mahuinga ke le veke tau tonuhia he tau tangata whakapuloa tala, ke lata mo tau se halautola tau ngahua. Haha foki ki ai e tau mata whakatuwhono ke puipui e tau tonuhia ia.
Kua iloa fōke PCN News, kua tuku atua i he pelesiteni, he matakau Olofua Polo, ko Des Hipa, ke he ikipule he whahi sipote koe lilifu ko Sauni Tongatule, mo e pelesiteni Haniska Maurutalangi e taha tohi petition. Koe tohi petition nei, kua whakamōli ki ai he ono fulmawhai tau tangata, mai he tau matakau sipote ke he kehe he motu. Koe kakano he tohi petition nei, ke utake he tau takitaki he niska mai he halo tolu a tau kotowhaanga, pihia he talahau mai e Des Hipa. Pehea ia, na kai la whaitali mai e ki pule, kai mai longa fōke lau tolu, na kai koe whekau he whakatuwhono a nei. Kua manaki ke liu whaiwhonoanga fōki, ke lata mo e tau matakau sipote he motu, ke whakahoko he aho a pungipongi, ke maua taha whakawhauanga, ke he tau whakaholoanga sipote ha Niue. Ko tau whakaholoanga ke whakawhou e male wakalele, ne kua ngahua ki ai e kau taha Downers mai he motu ko Nisilani, kua manaki alau tūru ki hoko mai e taha wakatonga he mahena haiuni ke ta mai fōki wholu he tau koloa ke lata mo i tau ngahua lalahi nei mai whakatuwhono. Hanei a Saraya mga wā mo i tau walatala ia. At the moment, we're working on 3... Whakatutala PCN News, mai takitaki he tau ngahua nei, ko Craig Smart, ke maua taha whakalaulahianga, ke he tau matangahua, ke he male wakalele. Pehe mai a Craig Smart, na kai laka toa osi tau kolonga hua, ke tā vili e tau maka whakaonga e tau paula whana patuo, ne tamai he tonga kua mole. Manako e takitaki ngā hua ha Downers ko Craig Smart, ke lata mai I loanga he tau tangata he motu, kua mana ke lau tolu ke tau se tau ngā hua whana paula, ke he kuali I tawhalalo he mahina ha uni. Mai longa fōki kua hiki tau puhala tū, ke he matakawi ia, ke he mga honei, ha koe tau ngā hua lalahi kua whakawhita ki ai. Ko e aho lo te whaheta pua mole ne whakamailonga ai e aho he tau whiwhine ke he tahi he lalolangi. Ko ki sia whauru e tau whakaholoanga, ko tau use ke whamanatu aki e aho. Hanei whauru e tau walatala ia. Ko e matapatu manatu he aho hangau ia ke tau whakakoanga, mo e tau lewekianga ke he tau moinga hua, he tau whiwhine ke he tahi. Mahuinga whoki ke asia hake mo e whakaholo ki mua e tau whiwhine he ngahua ke he tahi, ha koe takolonga mai he tau tangata tāne kua ngahua ke he tahi. Kua kisia ke mga honei, taha poini ua e pasene he tau whiwhine he lalolangi ne ngahua ke he tahi. Takitaki ai e Lindsay Tālangi, whalu e tau whakaholoanga ke lata mai aho. Tola he mawhala mai monuina e tau whekau, kua tau se ke lata mai aho he tau whiwhine ke he tahi he lalolangi. Ke he aho tula o te whahita puka mole, ko whakamanatu ai ua e tau ke he aho ne vela ai e tau poko he ofisa whakapuloa. Ke le kua ne tupu ai ke he aho fulmahewa he mahenha me tau ua hawhi ua fulu. Koe pungipungia ne kisia whakamua I taha he tau tangata hua ke he leo taongo e le kua kua tupu. Ha kua hanga ke lea e tau mao kona kua whai mngaho he ngahua ki ai e tau tangata tamase awhi ke tamase e awhi. Kua vela I wha e poko ngahua studios mo e malona I e leo taongo Niue, mo e TV Niue, kua nakai ngahua ke he taha whahi tapu. Kai kua mawhisi tau ngahua ke liu whakangahua e leo taongo Niue, fitu e aho tali mai he tau le kua. Mō lea e tahe miliona tāla, kua whakatai ke he tau koloa, kua malona ai ke he awhi. Nā kai la whaitupe ke whakawhoa ki e tau poko ngahua he whahi whakapuloa. Ue tau he mole, kai tumaua ngai e tau ngahua he whahi whakapuloa, ke he leo taongo Radio Sunshine mo e TV Niue, ke lata mo e tau tangata he motu, sipihia mo lau tolu he tau motu ke he. Sipena hatu tūru tau walatala tutupu ke lata ia mo e awhiawhi nei. Amana ki atu ke he awhalaile ke lata ia mo he whangianga he whale whono ua. Kua whamori whoki he whono ki pule ke awhalaile ko e aho kio ki he motu katoa ko e public holiday. Nona wha me munuine po tō liu whileweia ke whahita pukahau.